पाउचरी इम्पर उइपा पाउ खरा अपडेट तौजरी नोंग लेपतना चुखिबना इम्फाल मरुंगी लंबीसिंग का हेना सोक्सिले हौगिबा जायुल अमरुंग खरा हेना मणिपुर सिनबा थुंगना चुखिबा अकनबा नोंगना मरम ओरका इम्फाल गे लंबी थोंग एम्बा का हेना फिबम सोक्सिले लंबी सेमनरब होनबदा लेंगकता अचौबा अवाबो ओइगदौरी मतम साना नोंग लेपतना चुबा अदुना मरम ओरका हाना लेरंबा पोर्टहोल केया का हेना फिबम सोक्सिले इम्फाल सिटी मयुलगी राजभवन गेट की हेक मयुकनबदा कंगलापाट की फुटपाथ का ताइनब सरुक अदु चाउना पोर्टहोल लेबना मियाम चथोक चसिंदा खुदोंग चादब कया थोगले हारिबा मफम मसि नोंग खजिक्तंग चुबदा हारिबा मफम मसि नोंग खजिक्तंग चुबदा इसिंग चिथाफम निंगथिना सेमदबना मतम चांगना इसिंग तुंगसिनना लेबा मफमने मफम मसिदा हाना पोर्टहोल मसा मसा खरा लेरंबदगी हौजिकते काहेना पोर्टहोल सिंग अदु पाउथोक चाउथोरतना गाड़ी एक्सीडेंट थोक्तुना मिसिबिना नंगबगी फिबमदा लेरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ममांग के MG Avenue Ajinpham Manaki Lambi ka hena phibam soksile mafam adudi hanagi iram khonglam phunbana baram oraga ising chochot lauraga leibagi mathakta handak nong leptana chukiba aduna baram oraga pothole sing adu hena chaw thorokpa amasung luba hengalaktu namyam chathok chasinda hena khudong chada pamayong halle Imphal East ki manungda leiriba Imphal Zarpok Lambi Ayang Pali Lambi Palace Compound gi lambi singchu ka hena phibam sokle इम्फाल जरपुक लंबी की थांगल मंदिर ममांगदगी अंड्रो पार्किंग फापगी लंबी मियाम चथोक चसिंदा का हेना खुदोंग जाद्रे लंबी असिदा अचौबा कोमजाव कया लेरी नोंग चुदुना इसिंग थुमजिन खिबा मतमदा गाड़ी थौरका लापदा मियोय का कोमजाव सिंग अदुदा सुजिनदुना गाड़ी अते अकाई कया जाहुदना तना गाड़ी तुसिनदुना मियोय असुक अपन नंगबा यावनरे अंड्रो पार्किंग दगी कोनुंग चंग फम लंबी नकल की इरम खोंगलम सिंग फत्तबदम बरम ओरगे इसिंग थुमजिनदुना लोयना कायरे Palace Gate की एडवांस हॉस्टल ताबा लंबी की सरुकसु इरम खोंगलम पत्तबना मरम ओरगा कुइने जिंग तुंगसिन दोदा लंबी लोइना कायरे लमनोंग बाजार दगी जेनिम्स फावरगा कोंगबा बाजार फावबा की अयंग पली लंबी की अयंग सरुक काइदुना मिचम मियाम चाथोक ससेंदा खुदोंग चादबा मायोकनरे कोंगबा बाजार दगी इरिल बुंग फावबा की लंबी पोर्टहोल मथिक मथिक मेनग्रबसु नोंग चुदुना इसिंग थुंगजिन की बगी लंबी अयंबा काइदुना लंबी चाथोक ससेंदा खुदोंग चादबा मायोकनले पौना बाजार थांगल कैथन की लंबी सिंसु नोंगना अमसुंग इरम खोंगलम फत्तबना अगाय तोय थोकप सरुक सिंग यावरे हौजिक चाही अमा अनि एसिदा लंबी सेंबी दबदगी हानागी फिबम सोकलगा लागलबा मरु इब लंबी क्या अंदकी नोंगना मरम ओरगा का हेना अगाय तोय थोकिबना लेकादा लंबी सेमनाबा होनबदा अचौबा थबक अमा ओइगदौरे हारे चाही अहुंगी मतुंगदा मपा लाइबकता चिनी थदोपगी चांग सरुक तरा मंगारम हेंगले लाइबाक की चलिब सुगर सीजन मपा लेबाक चिनी थादोपगी चांग लिंग अनी तरगा तरेट तरगा निपन थादोखीब चांगदमनबदा सरुक तरा मंगरम हेंगले हारे पाव इंडिया चिनी एक्सपोर्ट तौरीब लेबाक इंडोनेशिया अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश UAE मलेशिया अमसुंग अफ्रीका ने सुगर सीजन लिंग अनी तरगा तरेट तरगा निपान लिंग अनी तरगा निपान लिंग अनी तरगा मपन अमसुंग लिंग अनी तरगा मपन कुंद पथंग चिनी LMT 6.2 38 अमसुंग 59.60 एक्सपोर्ट तौगे सुगर सीजन लिंग अनी कुनमथोइदा चिनी LMT 60 एक्सपोर्ट तौनब पांदम थमखिबा दो LMT 70 एक्सपोर्ट तौबा ngamke चिनी एक्सपोर्ट तौबदा मतिंग पिननबा हौखिबा सही मंगा असिदा सुगर मिल सेंगिदमक रुपा करोड़ लिंग तरागा मरी चामरी यंगी का तरक अमसुंग बफर स्टॉक मेंटेन तौनब रुपा करोड़ लिंग अनी कायथाखिबने मसन मरम ओरगा सुगर सीजन लिंग अनी कुनमथोइ कुनिथोइदा चिनी LMT 63 एक्सपोर्ट तौबा ngamke बावसने मखातान हाय अहेनब चिनी की कोदोंग चादबा असि कोखनरबा मतुंग तुंग कोइना चटकदबा वरोइसिन अमा थीननबा लेकाना सुगर मेलसिंगदा मखोइगी अहेनब चुवदु इथानोल संगदा पुनिंग थवदके लोइना ललो सिंगुबगी सनमिट लोन चखोट हननबा मपानदगी पुचिलपा फॉसिल फुएल मिपान तांगबा हनथननबा सोंदोक्त्रिबा थावकी इंपोर्ट बिल की सेनफमदा फॉरेन एक्सचेंज तुंग सिनहौनरबा मसुंग यार पोल्यूशन हनथननबा वखलोनगा लोइना लेकाना लिंग अनी कुनिथोइ फावबदा पेट्रोल द फुएल ग्रेड इथानोल की ब्लेंडिंग चादा तरा तौनबा मसुंग लिंग अनी कुनमंगा फावदा चादा कुन ब्लेंडिंग तौनबा टारगेट थमखे सुगर सेक्टर द टेंगबांग पिननबा मसुंग चु थापा लौमी सिंगी कानबा पिननबा वखलोनगा लोइना लेंगांगना बी हेवी मलासेस सुही सुगर सेरप अमसुंग चिनीदगी इथानोल पुथोपा यानखे मेलसिंगना चुब इथानोल सुंगनबा फुन थोगपोइना लेंगांगना सी हेवी अमसुंग बी हेवी मलासेस तगी सुंगबा इथानोल सीजन की सुही चिनी सुगर सेरप तगी सुंगबा इथानोल की रिमरेटिव एक्स मिल प्राइस लेप की हारे लंबी से भी द्रबदी थिंगजिनबगी खौजक संगसिनगदौरे
Langthabal Assembly Constituency ki manung channa Langthabal Kunja Awang Laika ki Little Rose dagi mai lambi taba yaba lambi asi mina chana ba yaba lambi mawadre mari leina basingda harabasu tabi dan laire lambi asi sambi tabadi thingjin bagi khongjang sang selakni handa laikai miam horok tuna khongjang sang jankre lambi sambi tabagi laikai miam gi khongjang aduda athubat lambi champi aiba yauna tongan tongan ba play card kya susina ki khongjang aduda saruk yakibi laikai adudagi koijam mam chaubi kobi amana hai lambi asi sahi tara ga mangarong gi mamangda semki badagi ngasi pawa sembi dan laire masina miyamna chathok chasin tawda kudong chadre lambi phatabana param oraga accident chawna kudong thiba kaya su thokre Indo Myanmar road amadi bhaika mai lambi ani phawna ba yaba lambi ama hoibana maroiba amasu oiribani aduba sembi na ba mari lena ba singta haira basu ngaji phoba tabi dana laire marhai nong chuba matam laikhom lein ang lambi asi phawduna mi chatpa kudong thingai oire nongsa saba matam dan uful waifun na lambi mayai da laiba miyoi kya ana yak yaure uful waiful na lambi mayai da laiba miyoi kya ana yak yaure lambi mayai da laiba kongkut kaya asina kari chathok chasin tawadasu atuki pati khudong sahandre auju namit khar ni leptana nong chukiba asin amu kya na lambi asigi phibam khangsok soksi lehage marna hai mamang da mari aina pasingda haijabada tabirak tabadagi legai miam na angam angam basen khan do na chatpa yana da basem kibasu laikre aduba hikui kuina chanaba aduba kuina chanaba yaba lambi amadi oikide mari leina basna miam chathok sajin tawnari ba lambi asida miyang changpi dona ngasi dakin mit mangani ki marung da sambi drabadi lambi asi thingjin ba chawna tongan tongan ba khongjang kya sang selagani haige maka tarakwa atopa pauda kipna steel plant lan missing kam na ba lemna na ba order tawgre Ukraine gi manifold da Russia ki drop sing na language and kraba azostal Star Works the Kangdon Lehuriba Ukraine Troops Singado, Kamna Lip Naba Kimna order Tokre, Ida Manunda, Lehuriba unit Ching Dugilusing Battalion Amaki Commander Amara no Vitagre. I go get is an Asikilan missing Adugi Punsi Kantana Pamasung, City Adung October Lip Naba Tongba, military command order Tokre, and telegram the Tava, video Amata Commander Danis, Prokofesco Hage. Planadogi Manundagi hardcore fighters sing Lokton Anabi Tabak and a Magna Makatake. Magi punamagta chayul kyamrom kosinana thamlaba pak saur western works adu da leiriba lan ising adu Russia lan ki mekta Ukraine ki khwaidagi sathi na kanba athingba ki symbol mo rakre factory adu da chatuna leiriba Ukraine troop lising amaka sa pasumna ni fan hingthau ka bagi matung dagi surrender tawrakre and Moscow na phongtol ki baka ki order adu tawkhibane Ukraine commander aduna hauzik makoi ki khwaidagi maru oibadi plan adu dagi asiba sing adu lokthokpani haike aigona matam punamagta khwaidagi maru oiba phibam ahongi patang da kana khangduna laike Ahomadu di misam sing sokla basing amasuk asiba sing adugine United Nations na lusing ba operation amana plan adugi lainung ki tunnel sing de misam sing pothokre amasung asopa fighter sing adu su tengbang phangre aina Prokofen kona haiki hausuk sukna gi harkraba hero sing adu khaktamak leuri aina mang haiki hausik Moscow ki kutal laikraba azovstal ladmi sing adu Russian bandi singa mohot chinan ba Ukraine asa tawre Russian troops sing da surrender tawrkraba Ukraine ladmi sing adu bo mananganda popo Pop Tarutuna Pamtanki, Amsung Makwina, Mafamataki, Tolaki Makoi Pexing adu check okay. Maduna Ukraine government Tona Faba, I think Bamani Haikiba to Chaptan Lucian and Grey. Ukraine could later Russian Vadizinga as of land missing Adugam Hot Chinaba. Ukraine Asata or Ukraine Kinopokamba, Donetsk region ki pro Russian authorities Namakogi Manuki, Karate well Satarabaya Ike. Nagalamrumda Marifold the maternity ward amada bombing Taukiba. Adu chawna Russian troops in the Satagi Aba, war crime, listing Tarakani to Chamanga Marfuta Sure Aina. Ukraine prosecutors in high grade Amasung Jagasan Amita, Russia Lami Amgi Anba Wela to how great. Lanas in the European one with the forward Jack Tangba, Togan Bayabagi Kihan and the UN Secretary, General Antonio Guterres upon the Gre. Saika San Satarabaya crisis Samada, Masio Bachinjak Watpa, Yampak the Puklamba Masung, Saktang Batogalani, Anakotum Chaliba. Ukraine dagi grand export sing thadok na Russia da appeal tawraduna waitress na haike Russia amasung Ukraine na malem ki hit supply ki sada kuntra photoki amsung lan asin hanana malem ki akoi bida chincha ki mamal sing owang kharan gre G7 na Ukraine da dollar billion 18.4 US Congress na over dollar million anova dollar billion nifu piragani Group of 7 ki finance ministers in the Ukraine da anubat tengbang wenang ngasi irai nubita dollar billion kya pina na balip naragani masong Russia na landarak po atu ki mehukta Ukraine hek theng nari bamakai sang nari ba atu ki mang tak lava economy atu sakona na pamatik sa bajan pampina na basu wasakre United States, Japan, Canada, Britain, Germany, France amasong Italy
G7 democracy sing asiki finance minister sing amsung central bank governor sing na February kun mari hau kibal lana do loisen na basafu pi thana sanction sing anova khongthang sing kari kari lokhat kadage ha basu kanari ngasi rai numita ko na thoka da bakrufa do ge draft ma tha andak pin na balep khiba dollar billion 9.2 jauna chaliba sahi asida Ukraine da sogona na budget adu dollar billion 18.4 ni aina G7 officers in haige draft kamunik aduda G7 na European Commission ki Ukraine da euro billion 9 pin na bagi wafam batu tarawna oke US Treasury Secretary Janet Yellen na Ukraine ki damak dollar billion nifugi US aid bill ama sa on senamita US Senate na pass taw khrai ge advocates adu auki sa ulda House of Representatives na pass taw khrabane housing madu magi sahi tawna na bagi dambak President Joe Biden gi text ta khragani economic sing na lanasi matam kya changna chathagada gi amasung madu ge mangtak pagi chang atu gi makha phone Ukraine bo amuk hana sengko chakat bagi saurak pa mamal euro billion samga dagi euro trillion ani phabu gi marak talai rabi yai aina pare Ukraine gi dongpok thangba lamdam gi saruk da nongmai kap na ringe da Russia gi troops sing luhangs da sanction kre Ukraine gi dongpok thangba region da akan bamong da nongmai kap na ringe da Russia gi lanmei sing da luhangs gi nongpok thangba region da leiba lesi sangsamadi Perodonetsk sanction kre an official report amagi matungi na phangdokle Russia na Donbas ki area da akan bamong da bom to kapsin to da landa sele Donetsk city gi akoi badal leiba defense da bangan takhan na bagi asoba makhan gi khosukulai sing sin na kapsele Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na haiki bada Russia ki lanmi sing asin da Donbas da faction na bangan takhalle handa ki namit khani ki matam da Russia na Luhansk region da bom kapsin to attack cha tharak badagi civilian taragum do sire Marakas the US senators to Ukraine da dollar million nifogi mateng piba yakhe Russia na Ukraine da landa sin krebu matung darak pada khwaidigi chawbu package ki support oina US na senpam adu pi khibani US ke president Joe Biden na haiki bada Finland amadi Biden na NATO ki membership oirak na bahona bada mangna mapung phana sawale UK prime minister Boris Johnson na Russia bu Ukrainian singna grain export to bada athingwa pi ana maral sire Mariupol ki Azovstal still work the thokwa yadan leragi pra Ukraine ki fighters sing ado Russian force ki mekta akan ba ating ba pitu na lanting nakiba oibana makoi ba Ukraine na di hero oina uribani Russia ki lanmi sin langwai chanchin na thamla ki bada makoina sidri pawwa lanting nagani aba firi pawwa lauki bani ado batangai fada matang lak labadi surrender tongna ba wafam khangan ki bani ningthauka ba mitta ki hura ga masing yam laba Ukraine ki fighters sing aduna Azovstal still work plan atuda ki thadok tuna sat khiba ga loinana Russia na control tawri pa town sin the sanction kre haujik asing ba maming adukhang asing ba masing adukhang dre Russia na di Ukraine ki lanmi lesing ani di surrender tawri haire Marakasida Russia ki president Vladimir Putin na haiki bada Ukraine da mahang special military operation sathari ba je laibagasida di Nazi fight tawna da bani lonera Russia thalai ba masak nai ba miyosing na di Azovstal ki defender jauna actions dil chathabai ba se Russia ki onadi hana ya ki da bani Fighter sing adu ki reality sing aduna khawrang na idu lei bani plan adu da lei ba miyo sing adu khulai thadok khrabra habi ki matang ta chapcha ba khang bangam dre Azov regiment ki commander oiriba Deni Proko Penko na haiki bada khothok nargi matam da lei ki da ba miyo sing ki asiba haksang lokthok na ba yamna kan na konari haire Nagala marom da Russia na Ukraine ki lanfam da chinjak po khulai wena sin nai ana US na maral sirakhe tha hum phajlak laba Russia Ukraine ani ki lanfam da Russia ne million kya ki chinjak oigada ba Ukraine ki lafum kya makan takkan tura chinjak po khulai wena sin narakle ana US ke Secretary of State Antony Blinken na Russia da maral sirakle thawong asina Ukraine ki miam da asoba saithik am ohen batana tana balen pumbana sa kada ba chinjak sing makan takkan barge thawdoga simak yam da lebak thiba thawong amani ana mahang makha tare Thasi ki taraga mapanda United States na maroi thawdang lawduna famkiba UN Security Council ki mifam amada malhem ki oina lalu leti ki jamna chawba lambi am oriba Black Sea da su lana sina maram oiduna khudong chadaba kya mai hunalle loina da Ukraine bo lauksin na bhona bada Ukraine ki pak choroba mai marok thafam kya mangan bada Ukraine na puthok lamba chinja ki polam sing puthok pang handa ba asina malingoi na chinja fangan bada achawba amangata am ohel lagani haike mifam maduda Blinken na makhata na phongdo ki bada malem bi oina chafa phangda bagi awaba kya mai naringai climate change number oiduna miyam oba taringai amade COVID-19 number oiduna kham thengna wana rapa matam asida lan asina maram oiduna hena lebak miyam da jamna awa pa me nalle Russia na sahi asigi February kun bari dagi Ukraine da landa khraba matung da Russia na Black Sea amasung Sea of Azov control tawsin giduna Ukraine ki forcing khodimak thingjan ke hariba forcing asida United States na sana thangna ba polam sing pothok pusin tawbagi khwai dagi chawba lambi oram bari adubo
Rusia mafam adu thingsin khibadagi jahaz da lalul itik tawbagi thabak leptuna lakibani haire madugi fal oina Rusia government na Ukraine gi chinjak million tan kun hian na sinadana mangan khibadagi housing malem gi wani yenglakpada chana thakna na polam singi mabal ka hena wangkala kre amadi chinjak phangdabagi awaba kya laiba kyana mayungnari ana Blinken na makata na phongdoke Blinken ge wafum sing ase react tawratuna Rusia gi UN ambassador Vasily Nabezia na Blinken ge wafum sing ase pumla lala ba wafum ne US amadi Western nations sing da miyo khudema Rusia na Ukraine da landa pana maram oiduna cara hinduna siraga da bagi mong da phongdorak le bo wafum sing ase wohan thok le da wafum ni hana claim tawrak le US amasung Russian military chief na watana kre Russian Armed Forces ki chief of the General Staff Valery Gerasimov amasung United States ki Joint Chiefs of Staff Mark Milley na phone da wari sanaduna Ukraine ki lan matang da amasung maikeni makin tarista liba isu kaya ki matang da wari sana kre hare wari sana badu US ki maikeni ki hawdok ki bani hana Russian Defense Ministry ki warol labda haike military chief ani na wari sana ki va adogi thodok va akupa marol de phangdok ki de mamang sayul da Russian Defense Minister Sergei Shoigu amasung US ki Defense Secretary Lloyd Austin ki marakta phone da wari sana da Ukraine ki matang da khanake makatarakwa pau da Taiwan da ki US military tanthuk na da China da military dil pangthokre US military tanthuk khinabagi da makta carrier YJ-12 missile lot of China ki bomber sing da military drill pangthokre an official report amagi matungna phongtokle Salifat asi akan basaruk China ki Liaoning aircraft carrier na lusing ba Chinese carrier group 1 na Japan ki banak nak na ba straight forward ka Western Pacific tamna chatke China na region adu da combat drill pangthok tun lakli ba si yeng na bisin da kodong tin hai wai habaki signal pi bane China na leriba military sakti asi yana fakthok chawk thokpagi lakolok khongthang ki saruk koina Chinese People's Liberation PLA Navy na khwadi ki sakti leraba bomber sing tharak tuna May tarha kanifan da West Pacific da training sa thariba Liaoning aircraft group da sakti leiba bomber sing thajlakre US ki President Joe Biden na Asia da khongset pangthok tring hip mak oina military drill asi pangthok ki bani South Korea madi Japan na singbalibak sing da khongset pangthok adori masugi bathung tarakpuda quad group sing ki bifam pangthok kani China na di thawung aduna resident gi oina tangdu leitan leijariba phibam asida akai pathogan gani hare is China si dagi bomber aduna paikraba matung tarakpada Okinawa Island amadi Mia Fuji plan thoklaga paike China ki military ki I-6 bomber na jumsari sunabita Pacific Ocean da thongki hana Japan ki Ministry of Defense Zone staff ki press release amagi matungina wafum asi phangtoki bani bomber sing aduna region aduda koilei leituna fire ba matung da chap manava flight fatahan ke China ki I-6 variant bomber anisu paiki bagi sakta madu oke China ki bomber A-6 bomber sing adu I-6 gi over Berwin China ki bomber sing adu additional electronics warfare for amadi mission sing puba ngami aduka YZ-12 anti-aircraft khodimakta load tawke Japan amadi US na Taiwan ki matang da cooperation engkan da bagi wafam taksile lagadoriba bilateral meeting asida Chinese observers in the claim tawki China na chatharli bathong adu Taiwan ki mireba ki lanmi sing tak thokina bane China na chatharli bathong adu Taiwan dagi mireba ki lanmi sing tak thokina bane aircraft YJ-12 supersonic anti-ship missile sing adu aircraft khodimakta pale Japan ma di US na Taiwan gi batang da cooperation engkan kani habigi thajabo wafam thamke Chinese observers sing na claim tawki bo wafam amada thengkhang khongthang asna Taiwan dagi mireba ki drop sing tanthok na bagi rehearsal ne Russia na Ukraine gi thong asna maram oraga Taiwan bo nungnang bo pokpagi sang hengat anke China na di Taiwan bo Rogue province amone lawri bani China ki People's Liberation Army na so Philippines hi dagi Taiwan gi nopok thangba made Japan ki khathang ba maiki rum da drill pang thoki haire US na Ukraine da advance order missile sing pigadore US na Ukraine da advance order anti-ship missile sing pidona Russia ki blockade Thengna na bahon agadori ana official report amagi matungina phangdokle US na advance order anti-ship missile sing Russia ki naval blockade mighty ba pina ba kitamata Ukrainian fighters in the mateng pangle Baragasida Ukraine da ihana sakti le ba khusu khulai sing kya amba US na pigadori Masina Russia ki ahin ba jahaz kya amba lophan bhang amla kani hari US na artillery javelin amade stinger missile sing ba pisin na ba khanare Black Sea Fort dagi Russia ki lan sing tak thok pangam na ba US na lan gya hin ba khusu khulai kya amba pisin ka dawre Russia ki navy bo Black Sea Fort dagi tan thokina ba khona ba da chauna khudong cha da ba me nari bani US ki official amade congressman source na haikibada Ukraine hiana
सान मखल की खुसुकुलाई सिंह पिसिनब ब्लैक C4 की रूसा की लामी सिंह तकथोप गमगदौरिबने US के ऑफिशियल अहुम अमदी कांग्रेसन सोर्स नाइकिबदा साक्ति लेरबा एंटी सेफ मिसाइल पोइंग साबा हारफोन अमदी नावल स्ट्राइक मिसाइल सिंह पिसिनगदौरि एप्रिल थादा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की न पोर्टुगल दा अपील तौरदुना हारफोन सिंह मिसाइल सिंह पिसिनदब खानग्रे US न साबा हारफोन मिसाइल सिंह असि किलोमीटर 4 की पथकता साना कापा याय US का ऑफिशियल अनि न हाइकिबदा यूनाइटेड स्टेट्स न सान यानब अम पुरक्नबगीदमक्ता यामना कन्न होनरे मिसाइल सिंह असि की मबल असि अमोमदा डॉलर मिलियन 1.5 के सनफम ओय हारे इंडिया दा US दगी डिफेंस कमरी लेदना SIG 716 राइफल लेसिंग हुंबुद्रा हुंदोय लेनबा एग्रीमेंट साइन तौनगदौरे लाइबाक असि की फ्रंट ट्रूप सिंह की मथौ तारिबसिंग अदु पीबा ngamnadaba US दगी SIG 33 G2 पेट्रोल एसोल्ट नत्रगना बैटलफील्ड राइफल लेसिंग हुंबुद्रा हुंदोय लेबगी एब डिफेंस मिनिस्ट्रीना पीनब फाइनल स्टेज दा लेरे हारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टाब्लिशमेंट की मैके की फोंदोखिबदा गवर्नमेंट बाय ग्लोबल कैटेगरी की मकादा इंडिया ना हौखिबा सही लिसिंग अनि तारागा मपन की फेब्रुआरी थादा आर्मी की ओइना SIG 716 राइफल लिसिंग निफुगा मरी चमरी एयरफोर्स की ओइना लिसिंग मरी अदुगा नेवी की ओइना लिसिंग अनि USA की SIG CR इंग दगी लेनबा कांटेक्ट तौके अदुमक अहनबगी ओइना आर्मी की फ्रंट लाइन ट्रूप खक्तगी ओइना इन्फेंट्री बटालियन चमरी हेनबदा SIG 716 बैटलफील्ड राइफल असे लेनबा थौरांग तौरी इन्फेंट्री बटालियन खुदिमकी जामरबदा कंपनी अनिदा फील्ड नत्रगन फिस स्टेशन की ओइना SIG 716 असे पीबा होग्रे बटालियन खुदिमक राइफल असे यंथोपगी मसिंग मानदे डिफेंस मिनिस्ट्री की मैकेदगी अहनबगी ओइना SIG 716 एसोल्ट राइफल लेखिबा अदुगी मथकता अहन बलिसिंग उम्बुद्रा हुंदोय अमग लेनबगी एब पीनबगी प्रोसेस त लेरे अनोब ऑर्डर असिना वाटहौरिबा फ्रंट लाइन ट्रूप सिंग की दरकार लाइबसिंग पीबा ngamlagani आगे अखनना खुलाई मखल असि सेलेक्ट तौबगी मरमदे कुमजालिसिंग अनि तारा का तरुक पांगथोकिबा इंडियन आर्मी की ऑपरेशन ऑफ फिलोसॉफी की रिविजन अमगी मतुंगिनाने मखदरकफा अतोप पाउ अमदा पुतिन की मसानुफी कैटरीना अरोनबा मसा लेरमे रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मसानुफी कैटरीना टिकोनावा जेलेंस्की कौवर नुफा अमगा जर्मन की लग्जरी होटल अमदा लेमिनरंबदगी मसानुपी अमा लेरे हाइना मीडिया रिपोर्ट सिंग फोंदोरकले हाउसिंग रूसिया में यूक्रेन की मरकद लांच थरिंगै चेरकसिदा पुतिन प्रोग्रेसन रूसियन सिंपु चैथांग तौरदुना हाइकिबदा मखोइगी मेंटालिटी अदु वेस्ट लेरे रूसिया दा लेट्रे अमदे मखोइसिंग अदुबो थाजब हातबा कांगबुसिंग हाइना मराल सेरे हाउसिंग मसा की चाही कुंथ्रागमंग असुराबी कैटरीना टिगोनोवा असि ममांगदा प्रोफेशनल डांडर अमो एरमे माग आइगोर जेलेंस्की कौवा मसा की चाही यंगैगनिथोय सुरबा मियोय अमगा लोन थुपना लेमिनै आन रिपोर्ट तौरे पुतिन की मसानुफी टिगोनोवा लोन लेमिनरमी हारिबा आइगोर जेलेंस्की हरबा मियोय असि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की की ममिंग मानाय रूसिया की प्रेसिडेंट पुतिन गदी यंगथिना पमियोय हाइबदु होइरे आइगोर जेलेंस्की हरबा मियोय असि लीडिंग प्रोफेशनल बैलेट डांसर अमने म्यूनिक स्टेट बैलेट की डायरेक्टर सु ओइरंबने रिपोर्ट असिना मखादाना फोंदोखिबदा कैटरीना की सही अनि सुरबी मसानुपी अमा लेरे आइगो जेलेंस्की के लेमिनरखिबा मसानुपी अदो पोपोइरमगनी हाइना मसक ममिंग ताकथोक्तबा सोर्स अमना फोंदोकले मखातारकवा अतोप मणिपुर की पाउदा स्टेट की फार्मर्स इन पुथोकप ऑयल फार्म भरुसिंग सरकारना लेरगा थाउ सुंगनबगी प्रोसेस तौबा हौरे मणिपुर नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल फार्म माइफांगना पांगथोक्लबदी चिंगदमदा लेरिबा लौमी सिंगी इनकम इराइलाइना हेंगतुना अवाटपा लेट्रबा स्टेट अमुक ओइबदा सोइतना मतेंग पांगलगने ऑयल फार्म पंपी सिंग इंडिया की नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम माइफांगना स्टेट असिदा मिशन असिना कानाबा फिहनदबगिदमक स्टेट गवर्नमेंट था असि कुंट्रादा स्टेट लेवल सेमिनार अमा पांगथोक्नदबगिदमक सेम साबा लोइरे हारिबा सेमिनार असिना स्टेट असिगी प्रजासिंगदा मिशन असि कानाबा अमदि लमदम असिगी लौबीसिंगदा ऑयल फार्म सिंग पाक्सना थांदुना मिशन असिगी खुतांगदगे लौमी सिंग इनकम सिंग करमदा चावना लाखनगदगी हाइबदसु हाइबा अदुसु सेमिनार असिदा अखंगै सिंग चावना खननैनागने स्टेट असिदा ऑयल फार्म सिंग थाबगी खोंथांग असि एनवायरमेंटलिस्ट सिंगना ऑयल फार्म थाबना बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ओइरिबा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन असिगी होंगलक्लिबा इकोलॉजी इम्बैलेंस चावना कनबा ngamgani हाना बटकिया पिनरकपदगिने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असना तुमदा कानरबदे सब्सक्राइब तौबि ट्रिबिसन सब्सक्राइब तौबि रोइना लाइक एंड शेयर तौसु काबि गनुपनमकपो अमखाना थागसरी।